Non het jong sarkar pen song trok helekaman ki oda song angbong kachetok alamdon pen Karbi Anglong adang piara pharman la pen Karbi Anglong pen angtana district ke do Karbi ara tuma phan penang anale doji la pen chingthur dun popusi phirang ke amai ke phahut KLNLF amai phu pidili ningche Lamdon kachetok along ki do analam theta me nilitum song trok chelang ra pen kapachun pon lab japhan do desang se cyclem ponji Lapen labang so alamdon pen Karbi Anglong adang pimate Karbi arat anparta Karbi Anglong pen akapreka district ke do Karbi arat tum chingthur idun po Lapen alle do po pusi nilitum ningche thelo pusi pinikasa pathuaklam conference hall along lamdon kachetok song trok helekaman ke ora songatum chelang rapet phirang ke amai ke phahut KLNF amai phu pidili ningche pon Rangso ekor pen ajok sinil tum kamatha mane tumake theklong la hello ekor along kido ba lamdon long kido alam the do anabangke niltum song thro tum same kapachun ek japhan lapen kapachang minong ke claim japhan itum dode sang sepen kam claim ponji lapen labang so ekor da bangke Karbi Anglong arat lapen Karbi Anglong adangpi lapen Karbi Anglong pe kapreka district kido tum phan sitame labang so ekor pen khe chingthuri lapen khe aphanali duji punitum ning thelo Mepu pidili kaning jethwa tengke nilitum lamdon kachetok doan central state lapen ke asia tum nang chirap chetodun popusi nilitum chuning rilo lapen bangso lamdon pen ajha tum ningkang samse kache paklang asonsi thekpon lo lasila so puthak nilitum hin penta kamatha pon pedet lapukali isi hini matha pon lo bonta la so lamdon pen akele ke chok cheke bana bangke chok che derji lapen mithang jongjung ratcharia le aphan bangso ekodang bong jogdun pen kalile tobar ki pon ronga bangke chok che puta dilia sangho ningje pon আৰু ইয়াৰ মাজতে হুমাই পৰিছে দুই এটা সংগঠনে এই একৰৰ ক্ষেত্ৰত অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰা আৰু ডিসস্যাটিসফেকশন তেনেকা প্ৰকাশ কৰা আমি পাইছো সেই কথালৈ আমি ইটো মন কৰিব লগা কথা নহয় বুলি নকওঁ আছে দুই এটা কিন্তু তেওঁলোক আমি ইটো কম যাতে সেই একৰৰ বিষয়লৈ তেওঁলোকে যাতে ভুল ভ্ৰান্তি যাতে বেছিকৈ লৈ নানে তেওঁলোকে নিজস্ব পলিটিকেল লাভালাভৰ কাৰণে লৈ সেই একৰৰ যে ভিতৰত সোমাই লৈ বেয়া ভ্ৰান্তি কৰা বা ভুল পথেৰে কিবা কোনোবা কুচতনি দিয়া সেই যাতে তেওঁলোকে নকৰে যিখিনি তেওঁলোকে ডিসস্যাটিসফেকশন আছে যে অসন্তুষ্টি যিকেইটা পাৰ্টি বা ব্যক্তিগত তেওঁলোকে আছে বা ইণ্টেলেক্টুৱেল প্ৰায়খিনি আছে তেওঁলোকে যাতে সেইটো নকৰে Kithirtip Monsam alamdon aphan si nilitum chetok ponlo Lada Karbi khai kapavir jia phan mate kanahok jime me abangke nilitum claim pon pe puta ningje pon Ekor implementation aphan nilitum kamatha gela hello kapek political dunsi pachunji lasone tum kamathawe lapen ekor implementation aphan kapachun labangke chekleon thompen efong labang joint monitoring swame dowerji prangke kak ceprek do san nona ekor long ke klang bangke chekleon thompen epong ningkani sengbong betai plia pomri la ekor kapachun japan lapen lason tak sikewangi MSC election nangle rok pusame nilitum labang solong bangke non kacheng wai tang Halapu KLNF pachethang chun bang rijak dera kaning jetengke inghoi kep alam pena bangke huriarat nangne athela dak matha dampa me pulote inghoi kep alongke inglong asu thurdun long le pukali majokta thurdun long lo lapen inghoi thom kep rap plia long inglong asu tum depsi thurlong po Nona son thansaria long ason jongsi open for all pulote hadak elitum inglong asosi highway to la sithang ka henu ason awe sidami ajhaga tum kalili kalang lang alam pen rada phan kapamang hula pen lamdon ka chitoka tum phan karbok dun thap lahai bangke kalider nang jipusi kachuni ripadupon 10টা seat ke open mulit tum labang very clear naing mage open mapak to thudung lo Karbi community dimasa community kono hazurika boras community sobe tat প্ৰতিনিধিতা কৰিব এইটো নহয় যে তাত অনুসূচিত জনজাতিৰ সম্প্ৰদায় সকলে তাত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ পৰা বাহিৰ হ'ব লাগিব সেইটো নহয় সেটা 34 সিট কে ST ফান্সি ইংলং আসো ফান্সি রিজার্ভ লো আপসি নিরুতু নিংকে থে মোমোটা ইতমা খেসি হেমবে কোবে চলং লে দিমা বুনি মাথা সিলাহাই ke matha din jang bong bidi sure lam ti ba choisi la so horman deng de no tapen la sit ke alam the thak bang lan huri ire nang ne do open udan no e dit to do no ki thonsori asan san hada ta open bi ko to pilo henu ko mane ni masa kai hai ko mane ka ye kai hai ko tai no so si hai
Asilahai pen kumane teman ke ali HNG fan kalili ka lang arat aphan ke pamanghu kalili ka lang la ekor claim atum aphan ekor kachetok atum man kanahok kitap la hai ban kalide lagi polam Lamdon kachetok along PDC ke songja po song bijit amen ka vedera puthak pherangke karjohut dira sangho kaning jetengke song bijit amen ka vedera bangke nilitungta klardak pen chinidunde sedame chitini phai player ni ada bapor Assam House along angdung kitiawe kirui amai tangnia hut anta song bijit amen dolang sedame la so phipen ke alangli amen ka vedera bangke sarkar tumsi la so puthak bangke klardak pen chini po pusining jepon PDC ke odhikko songbijit কিহৰ কাৰণে আঁতৰাই নিয়া হ'ল সেইটো অৱশ্যে আমিও গম নাপাওঁ লাষ্ট মোমেণ্টত তেখেতৰ নাম নাহিলে সেইটো অসম চৰকাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰ আৰু কাৰ্বি আংলং স্বাস্থ্য পৰিষদে ভালকৈ জানিব বুলি আমি গম পাওঁ কাৰণ শেষ পৰ্যায়ত 3 তাৰিখৰ ৰিভিউ মিটিংলৈকে তেখেত আছিলে আৰু 4 তাৰিখৰ পুৱা যেতিয়া নেকি অসম হাউচত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মাননীয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিত যেতিয়া নেকি ফাইনেল ৰিভিউ মিটিং হৈছিলে অসম হাউচত তেতিয়ালৈকেও মানে সংবিজিত আছিলে কিন্তু শেষ পৰ্যায়ত মানে তেখেতৰ নাম কেনেকৈ আঁতৰালে সেইটো চৰকাৰে ক'ব পাৰিব ইয়াত কাৰিকৰী দিশত কিহৰ অসুবিধা হৈছে সেইটো তেওঁলোকেহে গম পাব News report Longsodarenti Karbi Anglong Live